Kopi senangan kumating sanan, kopi rubak tako kawaguhi ti bagian pembelajaran boros kadazan dusun, baina yang pai daga yaku i mangingia velta jaili, minsingila tako kamayan diti tukadan kia, nung id boros Melayu, peribahasa, amid boros Inggris na panga proverb. Miagala kasasari man ko patulina hasa id boros kadazan dusun, miampai id boros Melayu nagi boros Inggris kia. Tukadan na di kumaisa nga kalabatu ka. Nuno iti kalabatu. Koseruan na pakatulun dusun, kalabatu na paditinga gaya nakan. Gaya taiko ogumu akan orang yang besar dan banyak makan kadi. Nuno pamitanan daw, au panongkoman di siya atakana sembalanga tu kalabatu. Dia tidak cukup pun nasi yang sebelanga tu sebab dia memang kalabatu kadi, memang gaya akan. Nga mentok na pia ilo nga mentok tadaw baina ay sa da kebalingkangan mantok ko members ko ti kalabatu tu memang haratulun di agaya akan mentok di agaya metabolisme datina na memerlu dat nutrien di tagumu kia nga tudu na praktikal batu nga mentok menindir meda serada makan toko berpada-pada ada berjimat cermat kadi mentok mengikut keperluan tubuh kita sera do makan kia modo na nga gaya kabang Kartian na pada gaya nga besar, kabang na nga isa bagian datinan iri na tu mulut, besar mulut kade. Tadi man tako na pio mo nga iyaw nga besar mulut, agarot memberes au kaila papapi da beres. Orang yang suka bercakap dan tidak pandai menyimpan rahasia kade. Kia, pamitanan na nga au atulun arahian membalut daw tu agaya kabang isyo. Orang itu tidak disenangi oleh orang lain tidak suka berteman dengan orang itu sebab gaya kabang tidak suka menyimpan rahasia dan suka bercakap adik mantok nak biasa nga mentok datulun di agaya kabang hara side positif mara negatif daw kia ina patulun di orahian memberes nga bila nagi da ratian da gaya kabang nga side positif daw orihana pimbas nga papakita tulun di abalatok agumo Thailand nga papakita nagi isa da pemusarahan di serada members toko berpada-pada kadi mesti members mempai pemusarahan mempai Thailand bercakap mempai ilmu dan juga kada agarat members di kosong ta medgia ka megal diri kia kumatalu na nga akatal tunturo akatal na nga gatal tunturo na nga jari jadi piumongan na nga gatal jari kadi kartian na ko daw nga agorot mangasaw suka mengecau apa-apa saja orang atau benda kadi pamitanan ina nadika akatal tunturo intangay na babak na lagalas kadi apa kumadi tadi taga di apa sebab nababak di tadi ilagalas akatal tunturo daw kaya nga haran nagi side positif side negatif daw diti tulun na padi akatal tunturo nga har dua ula daw har dua jenis tulun diti akatal tunturo di memang dat jenis pembelajaran na padaw nga man padaw egitan padawam ayla nagi na daw pembuktian kadi nga minag dat sanang dat seradat mengigit dat benda kia medat au kababak meda aw kapanahak da kebalingkangan ngaran nega tulun di memang di akatul tunturo gorot ka arahian kapia mga sauda tulun suai arahian kapia dat mga sauda nu napakamatid pasareling ini na awas nang lah ami asanang na pangait akatul tunturo mentok da pembelajaran na kabekal diri jadi harap ko talinahasanku ko komedi tukadan kumaisa na nga gunan atau kadan diti mentok menindir kabuatanan tay kaula di awasanong ipay lebih. Nah, iti nakambiyan ko di harat side positif mara negatif daw. Mentok dan menindir sikap dan juga perbuatan yang kurang baik na nga memang ditulun di sifat na padong agaya kabang dit agamo akan na magarat mangasaw nga inapayapayin lebih nga sera datulun dit akatal tunturo mentok pembelajaran kadi dan ku berasa ditino nga mesti dah hara bimbingan meda kaila dit mana pada kita nga au berbahaya ka magal diri jadi mentok menendir te ke mana hak dapat tuduhan kalau di kumodua kia sebagai dapat tuduhan kumatalu na nga
Koretian anu mantan piomongan terlalu merati de boros di ginuna. Bila kita mahu memahami sesuatu peribahasa itu, kita perlu mengetahui dahulu maksud dari setiap perkataan yang terlibat. Jadi, menggal gaya kabang kadi gaya maksudnya pedang besar kabang mulut ka. Jadi, serada piomongan suka bercakap kadi menggali har koretian di taralam ada maksud yang tersirat pada setiap perkataan. Jadi, kumaapat sirada har atulun mimbar sedit agaya kabang nu akatulun turun nu ka karatian na padaw nga manta ko terima iri sebagai da isa penuntulukan menyampai pemusarahan di positif. Nah, sira da member setulun diri manahakan isa penuntulukan kia terima toko menyampai pengukab okon ke tumagad toko naginda kan bakal diri. Dadi irina menyampai daga alansan aku dat hara hotelan di nanu toko tainsanan kakamedi titukadan kia manta ko kapya ila itinapapeto tukadan nga hara aside positifum hara negatif daw. Jadi saya rada minsing ila takaw mesti da man takaw piada nga po man takaw mempertimbangkan ilmu kadik ya. Jadi irina mi paidaga mansikaw yaku imangnya versa jaili alang sandat alidas takaw na pangawi. Ponsikaw